asazi ukuthi esikwenzayo mase kwenzeka thina koba buhlungu onjalo. Timotheo 2 verse 9. Mshamba uNkulunkulu yeza bangcwele. Oh baba babe bahle. Thina sikevangelini lonyazi. Akathi umyeni mephuma ekhaya kubona athi ubaba lo onomama osilile angagqoka ngathi inyanga eyothakatha angathi umthakathi. Akabe muhle umuntu bangcwele ayina bemuhle agqoke isicathulo ayedla qola amakhonto amatshekile kodwa uze esontweni. Hayi lona ibandla lemakhonto angileni. Ngaphandle mawubhinqile kuphela bangcwele. Babe bahle. Bahlonishwe futhi nibahloniphe nibalethele ukudla kahle. Kodwa nabo bakhipha imali benika oma. Oma bagqoke kahle la ngokufanele. Ishaye baba. Ngothi nombhobho babunqobe emshumele ngosi umbhobho uyashoda. Unawo umbhobho ngala. Ulandeni lo mbhobho bangcwele. Kodwa ibishaya incwadi noma ozala woza. Ishaya incwadi ngoba ngizoze ngishawe bangcwele ngishawe uvalo. Ngiyobanisela abangcwele uNkulunkulu. Konke nicela ngizokuthola onyazini. Mangabe nje uzohamba uNkulunkulu uzozithoba kena. Konke uShembe ngisho ngaphuma umshumayeli bangcwele nikele kumshumayeli isigijimi sasezulwini siyonkulunkulu esinobungcwele. Unikele ukhuleke ishaye baba. Ishaya isikhathi sangishaya. 2 verse 9. Timotheo 2 verse 9. Njalo abesifazane. Oh mama. Abagqoka ingubo enjani baba ezifaneleyo. Mama efanele umnazi athi gcina pheqakaleni ayigcina le madoleni athi mehla besuma besiyanyuka ithi cha ifuneke njalo. Babe nokuhlonipha. Khona isitayela bangcwele mina ngazi bangcwele. Mina ngiphendukile. Sesibona umama ngafika mina umama bengawufa u14 ekhanda mase bekhumule konke. Ngibona sebegqoka nje noma besebekhumulile kodwa sale ngo14 ngathi ugciniseke shina se-toilet ngawa ngazi. Ngabona abanye abakhokheli begqoka iphika kuphela bengagqoka ingubo yamhlophe bafaka iphika kuphela engathi yini ukuthutha kwebandla noma yina ngazi kodwa mina ngazi akuvumelekile lokho ngokwazi kwami. Babe nokuhlonipha qhubeka bamshwayeli. Babe nokuhlonipha nokuqonda bengahlobi ngezinwele ezalukileyo. Ngoba ethempelini ngizokhuluma lo sike saba nenkinga kwenye lemelokushi ingane athi ngibona iNdiya kodwa leli India likhuluma ulimi laseNdiya ngazi lifunani kwahlekisha abathandazi ukuxosha iNdiya. Nathi abukise thandaza zahlule wazi ukuthi umuntu ubaba oyinaza akeni imgundele ayifakile zamandiya bamkhaphuza ngesikere laselabo kwindila khuluma ngesigisi athi take lasele hamba lazofuna inwele zalo ngoba le inwele nifakile nina nifakile inwele zabantu akade bafa boma bami. Ngixolele bangcwele ngiyibhimbana nje bantwana bekosi ngiyasaba ngishawa na uvalo kodwa umqondo wami ongitshela ukuthi ubaba uphumeke emoto sekhona bangcwele. Lezi inwele baze bathi abaBrazilian njengoba uthi amaBrazilian ezabantu akade bafa baseBrazil. Ishaye baba. Uzothi uyacela onyazini uthi uyathandaza kuvele kufika imbele elindiye lisekhanda lakho likhuluma izindiya livala usheba ngawo usho ukuzwa kanti le inwele isekhanda lakho. Nange egolide. Hayi amaziko afuneka esontweni. Nanga amapharela. Yebo baba. Nange izingubo ezinentenge enkulu. Abahlobo yebo abahlobo ngani baba? Abahlobe ngemsebenzi emihle. Yebo baba. Lokhu kufanele abesifazane abashoyo bethi bangabamkhonzayo bani bangabamkhonzayo uthi yes unyazezulu sikhonza uNkulunkulu unyazezulu esifazane ngafunde owesifazane kafunde enokuthula nokulalela kahle yebo kepha angimvumele esifazane afundise abe namandla phezu kwendoda noma ngabe ngifike ethempelini khona umkhokheli umshumela akekho fanele yabiwe ubaba ophelele ethempelini ongemuva kobaba akekho kumkhokhela abinkonzo. Mama sekhona baba into sibusise ba hamba nombhobho mashumela uzobuya ubuyise ngisekhona abantu benkosi asizeni kahle phambi kaNkulunkulu size kushembela abangcwele kuNkulunkulu wethu nginovalo abangcwele benkosi siphambi kaNkulunkulu ophilayo kuze umhlangano kaJulayi bangcwele imthandazo lekhaya ke sikhulume ngokuhle phela sihlukane nesikwenzayo ngoba lithe iBhayibheli isandla sikaJehova sifisi uba singasindisa nendlebe ekhaya izima uthi ngezwe kodwa ububi bakho loba benzayo bakuhlolisa noNkulunkulu.
hayi uvusa ungigibelisa mina ngigibela ngemali yavusa nje uthini lo mfana sengumfana ngizomfundisa uvusa ungigibelisa yena uzonikela uNkulunkulu ungayitholi into ofuna ngoba uhamba uyosebenza ugibele ngemali kavusa oyikhwapha kodwa egcineni buzocela uthathe lo mali wakhe uyisebenza ugibela ngemali yavusa uzonikela uNkulunkulu bese ungayitholi into oyifunayo kanti vele ngicole nemali yakho yonke ngoba uyithole uyilanda imali engcolile nisekhona bangcwele asithandazeni bangcwele imithandazo emithathu lekhaya imisebenzi 3 verse 1 asikhulumile ngokuhle manje imisebenzi 3 verse 1 uthi pheke ngisabe isikhathi bangcwele ngishawa uvalo babundluli ngithe ngikhamba akakhumbule biza umfundisi umthembu ngithe ngiqhamuke eme ngemoto kwakho into ngishiyayo kodwa ngicashe ngamadokodo kithi kathi uzongilandela imisebenzi 3 verse 1 ishaye babunqoba uPetro uPetro noJohane naba bavangeli bonke abafundisi nabonke bakhuphuka qhubeka bamvuma bakhuphuka kanye ukuyethempelini nemhleni sikathempelini ngasikhatsini ngehora lokukhuleka sokuthandaza lesishiyagalolunye nani kuyathandaza bangcwele kwathwalwa sikubusise baba 10 verse 9 yona umsebenzi lithi iBhayibheli ngo9 kuyathandaza bangcwele benkosi lithi iBhayibheli 10 verse 9 umsebenzi lithi ngo9 kuyathandaza abantwana benkosi khona umfundisi ngathanda ungithini mangishayisa ngisemncane khona umkhaya yami lapha umzo ishaye baba 10 verse 9 umsebenzi ngangomso sasa besahamba ngoba nakusasa kufanele umthandazo iqhubeke besondela emzini uphethe yenyukela phezulu wenyukela ngenhla kwendlu ukuba akhuleke ukuthandaza ngowesikhatsini kungaba ihora lesithunzi sisitaba sisilala nathi namhlanje kodwa imthandazo abantu likhona ngisho eBhayibhelini mithathu ngosuku Daniel 6 verse 10 sengihamba ngeBhayibheli phela bangcwele sengiyimpondo ngigalwa kwahuqa manje galwa kwahuqa kuphela bangcwele manje ukuze ngingashawe ezulwini ngiyacela ukuyithethela ezulwini ngize ngathi kunqothi khona obaba abadala abazongixolisela emva kwenkonzo ngoba ngingazi kuphi ngizobe ngikonile Daniel 6 verse 10 bangcwele benkosi ngoba imthandazo mthathu ngelanga ngizobaba khona ingoma bathi ngo4 sivuka ngayo shaya Daniel 6 verse 10 baba wathi umvangeli umndobo semaqadini kube baba sekwazile ukuba umbhalo ube ulotshiwe ubhaliwe wangena endlini yakhe ethi ivuleka intuba amafastela yakhe ekhumbeni abhekeke phamafastela lakhe eliqonde ngaseJerusalem abheke ebuhleni bamaNazaretha eJerusalem waguqa ngamadolo yezo-ke akuthandaza kumiyo waguqa ngamadolo akhe kangaki baba izikhathi ezintathu ngosuku ethandaza ebonga indaba yakho uma uthandaza uqala ngokubonga awuqala uthi inkosi ngiyacela ngoba phela unalo ikhaya bayiwahlala ukhola kuphela wena kodwa waguqa ngamadolo akhe kathathu ngelanga inkosi ibuse inqobo imisebenzi 13 verse 14 angithi bangcwele khona ingoma ethi obaba sivuka ngayo ngo4 ngizwa besho njalo 63 betikade lele ngivuse Ngake mthandazo abantu yelanga ngithathu ngo4 ngo9 nango6 ntambama leli bandla lisibuyisele kuNkulunkulu ngoba ngokweBhayibheli alikho elinye usuku lokukhoza uNkulunkulu elikhona ngaphandle kweSabatha kuphela imisebenzi 13 verse 14 13 verse 14 ishaya baba 13 verse 14 baba
iyona impela baba ishaya baba iyona musingabazi bemuka epheka basuke endaweni obaba njengoba lo mabezela basuke endaweni ehlukene beze ebuhleni qhubeka baba beza eAntioch esemhleni lase Pisidia yeba bangena endlini yokusonta bangena endlini yokusonta laba basindle yokusonta abangcwele baNkulunkulu unyaka ezulu ngosuku lwesabatha bangenanga nomini benze njani futhi mase bengenile bahlala phansi qhubeka bomshumayeli sekufundwe umthetho nabaprofeti kade kufundwe umthetho nabaprofeti izinduna zezokusonta zathumela kubo kumfundi Mqadi zathi madoda bazalwane uma ninezwi lokuyala abantu shumayelana ngoba kwenziwa nje kwavele kwenziwa yaqala 42 lo ncwadi 42 ngasahlala phansi umshumayeli ngoshawa isikhathi ngiyantanda bangcwele nize kuNkulunkulu sebephumile endlini yokusonta bancengwa ukuba lamazwi ashunyayelwe konke ngesabatha elizayo hangesonto ezayo ngoba nihlele uNkulunkulu bangcwele nikhala ngani 18 verse 4 imsebenzi 17 verse 1 imsebenzi baba ngishesha umshumayeli ngoshawa 17 verse 1 imsebenzi ngifuna ukuhlala phansi imsebenzi eminingi bangcwele verse 1 baba yebo yona bakhule ungasabi sebedabulile yamfipoli Apolonia bafika eThesalonika lapho kwakukhona indlu yokusonta yabaJuda uPawuli njengokwenza kwakhe wangena kubo amasabatha amathathu washumayela kubo ngezindaba nemigqa umsebenzi nikhala ngani ngoba niphambi kaNkulunkulu onibeke ezulwini 18 verse 4 umsebenzi sengifuna phansi washumayela endlini yokusonta amasabatha onke wabahlula abaJuda namaGreki Sibusise baba Luka 4 verse 16 uJesu ekhonza ngaliphi ilanga niphambi kaNkulunkulu bangcwele njengoba nila ningamngabazi uNkulunkulu izweni ngathi uma bezingaxoxa imisebenzi onyazi kungashona ilanga bangcwele ngathi ngila ngesikhathi lokudala sibizwe abagesi nosikwa kwafona insizwa le ilindelana ungwane kwathi mvangeli sekukhona ingane ezalo amathumbu engaphandle le-18 isibhedlela ungithumelele ithombe ngangihlele nomfundisi uShozi nomfundisi uNdlovu nomfundisi bamathenjwa nomfundisi uNtombele ngaphesheya odeli lakhe sihleli la kujantshi mangena nciko bese umfundisi umathenjwa nomfundisi uNdlovu banyuke ngibuye ngikhombisa umfundisi uShozi nayi ingane izalo amathumbu engaphandle bafuna silethe onyazini manje ngicela sothi ayikhiphe vile efele endleleni ngane nje bese ngibona abafundi somathele umfundisi uNdlovu beguqa phansi siguqe asikuba umfundisi wathela ngiqhweba bathi mfakele iphuthuma ngosukuma nje abantu beguqile ngasukuma kwamcela ngoba nangu baba unyazi uphuma imoto lapho esangweni phezulu kanti ngibhaye imoto mina ngiceshe eqonda nesango lakhe wathi umfundisi wathela phuthuma baba wathi baba suse imoto umphongeni ngathi umchamo wayichamela ngeke ngachama uvalo ngayithatha imoto ngayihlehlisa kancane wangilindi ubaba wathi ayempompini imoto ngayichamela wesibili webangcwele ngayithatha imoto ngayibeka ezansi ngehla sengidangele wayikhipha imoto wayegijima ubaba wathi umfundisi uShozi masumlande ngidangele ngishawa ubaba masumlande le moto la ngabe ecela khabule manje akafuni ukwazi umuntu uthi uyaphi ngathi wangibothi ngidangele bathi hayi unenhlanhla ubize ezulwini ngathi ngithethiswa bathi noma buthethisa ithi inkolo endala ekhaya ubize ezulwini ukuthola ngokufunayo kwafakaza umfundisi uNtombele bathi ungasanikela wena kunikela abantu ohamba nabo banikela ngaphinde emuva kwasiphela amasonto awu2 usikwa wasebizwa ngaphakathi kwathi asifike wangifonela ngizi ngase ngifonela ungwane wangitshela ke ingane enamathumbu ngaphandle ngathi mngwane usabatha kadathi kumshimo ungcobo khona bambiza ke ephungu lelindelana ngwane iphi ingane manje ubaba usibiza ngaphansi athi ungwana ungakhohlwa ukutshela mvangeli kwa uma wengane wabona unyazi lingena esibhedlela eDingthini ngalelo la ngemini laqonda ingane eningo liphethe isikhwama ligaxe ipopolo nomjivo omhlophe elapho ugqokile lamba ngemoto laqonda ingane eningo emini ngabha lafikela ubuyizela amathumbu ngaphakathi selithunga kahle ingane ethunga lethunga kahle amathumbu abuyela ngaphakathi ingane amathumbu ngaphakathi mvangeli kusho ungwane
indaba ekuthini lithe ibhesi isandla sikaJehova sifinyile ukuba singasindisa indlela yakhe edzima ubingezi kodwa ububi bethu obusatshwanza uNkulunkulu ake sisizona bangizosibona uNkulunkulu ngasilekeleleni shayi bathi babushumayela Luka 4 verse 16 20 past 10 Luka 4 verse 16 angithi nenibone bangcwele uNkulunkulu wethu ngesabatha uyangena etempelini asinikelese kube kuhle megethatha okunikela bese kuthi phakathi nesonto bese sihlambe noma noma abemezo sinikela isitaphe mhlawumbe bengaphakathi kanje noma ngabe uba ke kunenda kodwa akangena etempelini ngenibone bangcwele awushaya incwadi uthi wenze njani unyazi kaIsrael weza eNazareth uJesu weza eNazaretha lapho wabondliwa khona ngosuku lwesabatha wangena endlini yokusonta njengokwenza kwakhe kube baba wesuka wema ukufunda ukasuma vele ebe ukufundisa kube baba wanikwa incwadi kaIsaya umprofeti esaphenya incwadi sikubusise baba amen likhala ngani bangcwele ngoba ungalivali iBhayibheli sengizohlala phansi usuJulayi bangcwele ngicela ukukhuluma ngemikhosi bese ngihlala phansi niyezwa bangcwele ngicela liqophe noma libhale emaphepheni sengikhuluma ngemikhosi kaJehova ukuthi imiphi imikhosi engcwele Hezekeli 1 verse 1 Hezekeli 1 verse 1 Levi 23 verse 4 Ukukhonda kuwe kholwa kuwe eluvuma wenze awenzisiyo no Levi 23 verse 4 noma kulungile qasha uLevi masuvulile kodwa ngeze ngiyawufuna 1 verse 1 yes qala 1 qhubeke nawo wathi ngomnyaka wamashumi amathathu abana bamshumayela ngenyanga yesine January February March April abantu bathi baya Good Friday kulesingaki ngosuku lwesihlanu lwenyanga abantu bathi ba Good Friday qhubeka baba sengiphakathi ekuthunjweni ngasemfuleni ikebhari lavulekisa izulu lavuleka ngabona isibonakaliso sikaThixo qhubeka bamba nawo ngosuku lwesihlanu lwenyanga abantu bathi Good Friday inyanga yesine ngumnyaka wesihlanu wokuthunjwa kaJehoyakhini inkosi ngenyanga yesine olwesihlanu kwakubotsha uJehoyakhini akulona iphasika ngeke ukuthola nje eBhayibhelini ukuthi iphasika inyanga yesine Levi 23 verse 4 sengizohlala phansi Levi 23 verse 4 amamponda awekho khona yothula umfundisi umdluli nami kuze 25 ngakithi emkhomazi namhla kugcwele amakhoza nangithi wanimadumo ngakithi Levi 23 verse 4 bamfumayela le imhlangano kaJehova umkhosi engcwele eniyakuyimema ngezikhathi zayo semizikhathi zayo lemthekhosi ngenyanga yokuqala January ngosuku lwe-14 14 January usihlwa usuku iphasika likaJehova inkosi ibusi baba nizwe iphasika nini Luka 1 verse 26 Luka 1 verse 26 Jeremiah 52 verse 31 Luka 1 verse 26 Jeremiah 52 verse 31 Luka 1:26 ngenyanga yesithupha imake baba January February March April May ngobani ngoJune ingelosi uGabriel yathunywa uThixo yathunywa uNkulunkulu ukuya emzini waseNazaretha okuthiwa yiNazaretha entombini emiselwe indoda egama layo linguJosefa wendlu kaDavide igama lentombi kwakunguMariya ingelosi yangena kuye yathi onenhlanhla inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni eseyibonile wethuka ngezwi layo
ukubingelela kuni lokhu ingilosi yathi kuye ungesabi Maria ufumene umusa kuThixo phela uzawukhulela uzale indodana uyiqambe igama layo uJesu manje inkosi kusibaba Jeremiah 52 verse 31 ifike ngayiphi inyanga ingilosi kuMaria ngoJune ingane ihlala inyanga engakebhalo yini 9 months asibalelike siqale July August September October November December January February March uJesu ngoMarch ndokunazo sebazalwa ngoMarch izinto ezihle ziza ngoMarch ngoba nami ngazalwa ngoMarch Jeremiah 52 verse 31 kwathi ngomnyaka wama-37 wokuthunjwa kukaJehoyakhimi inkosi yabaJuda ngenyanga ye-12 Nehemiah 8 verse 13 ngenyanga esinayo baba ye-12 yiphi inyanga ye-12 bangcwele ngoDisemba ngosuku lwama-25 mhlaba lo ngesizwe esijwayelekile 25 December ngenyanga yebo baba u-Elvimoredaki inkosi yasebhabheloni ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe wenze njani baba waphakamisa ikhanda kaJehoyakhimi wenze njani inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni kubaba umshumayeli wakhuluma kahle kuye wabeka isihlalo sakhe ngasenhla kwezihlalo zamakhosi sibusise baba December 25 kwakhulula isibosha ngenyanga yesine ngolesihlanu kwakuboshwa leso sibosha bangcwele niyezwa manje ngenyanga yesine ngolesihlanu iBhayibheli kwaboJoyakhini ngo December 25 iwekhishwe ejele uKhisimusi ngoMarch senitholile eBhayibhelini amen uJuly unini pho bangcwele uhlala kephi nendawo ngoJuly lithi iBhayibheli ngoJuly uShembe uzosibuyisela ezulwini ngicela bangayigcoki ngoba mhlophe bakhetha inkosi namhlanje uJesu kade abuye nami bengigcoke njengani ngingazi ngimkhombe amafinga ngithi ngibona osithela kanti uJesu usebuhleni ishaye baba incwadi bafumana kubhaliwe emthethweni bonke uJehova uNkulunkulu ayala ngawo ukuba abantwana bakwa-Israyeli e-Afrika bahlale emadokotweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa ngoJulayi ibhola eBhayibhelini nje bangcwele qhubeka nabo umshumayeli lithi iBhayibheli ngekhathi umhlangano wenyanga yesikhombisa uJulayi ozongena mhla 1 wonke umuntu akasuka ekhaya azohlala edokotweni lakhe nokuba bamemezele bathumele izwi emzini yonke yakubo ukuthi abenzani baba abeza kuJulayi qhubeka ishaya ungayiqini qhubeka naseJerusalema bethi nasemkhomazi nakaZulu naseMozambique bethi phumani niyentabeni ebuhleni nokhayini bazethani niletha amagatsha emhlwa banolanda amagatsha namagatsha emthidani baba umshumayeli namagatsha emaduze lenze nje beqhubeka namagatsha esu ihlahla zika-Israyeli ezithina leyo nemithi emihle yebo nenze amadokodo njengokuba kubhaliwe inkosi ibusise baba amen ngoJulayi sizohlala emadokoteni sonke kusho iBhayibheli nisekhona bangcwele amen nathi niliphethe bangcwele ifa kodwa nahlala ngalo sekusethi bangcwele siyiphatheni kahle bangcwele uNkulunkulu unyazi uyazenza imanga nisekhona abantwana benkosi asiyekeni isono bangcwele ngoba isono siyinuka mawuyikholwa ufuna ufunda ukwazi ukulwa nenhliziyo ngoba inhliziyo yona esifaka enkingeni ezintweni eziningi esigacela kuzona sifaka inhliziyo uma uyikholwa uyaphikisana nenhliziyo nisekhona bangcwele benkosi amen angime ke incwadi ngoba mangaqhubeka incwadi koshona ilanga bangcwele nangenyanga yesikhombisa ngosuku lokuqala lwalo mawunibe nomkhosi omhlangano ingcwele ufaka umthetheli ishiphi lencwadi bamshumayeli batshele phela abantu Imbhalo 29 verse 1 Imbhalo 29 verse 1 khona baphathela mapha yabona bangcwele zinto zezulu nisekhona bangcwele amen ukeshasha inyanga ezulu athi beze bafana bami ufuna amabuso emngcwabeni uthi imbhalo ngapha uthi uNumeri ngapha
uthi muthi amava ahlaniphile ngapha uthi izaga ngapha uthi mawuthi yihlabela zamanaza futhi amahubo ngapha msekhona bangcwele benkosi kuze bayivule nabayithola ibhaliwe mangabe uthi kuphela imbhalo phela bazothi imbhalo yipi kanti umbhalo iNumeri siphe ngoNkulunkulu bangcwele niyezwa bangcwele umfana kaMqadi osemncane kathi ngudondolo lamvangela umadlala ngenhlanhla utheme ezulwini ophinde unyaze lamenza umfundisi waboze enganeni zakho obaba bavuka nowani bavukani wathi sekumfundisi ngale kwethuna ngiseyodondolo likamfundisi madlala sekumfundisi madlala umfundisi ezulwini ngudondolo yakhe bangcwele uNkulunkulu sekuthathile ade nginike kona sengabe inkani inkosi kuselizwile lithe